Reka mbaye ikaze mu ncamake y'amakuru y'ingenzi ari kuvuga mu karere k'ibiyaga bigari, muri kumwe nanjye Karuvayari Binteke. Urunturuntu w'ubutegetsi bwa RDC CNDD FDD mu rugendo rwo gushimangira perezida. Amakuru yo mu karere nyuma y'ifungwa rya Jean Philemon Yavu ushinzwe kugirana umubano na leta y'amahanga, umwuka ni mubi mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC, dore ko hari abandi basirikare 75 batawe muri yombi baregwa gufatanyacyaha nawe. Jean Yavu uyoboraga akarere ka gatatu ka gisirikari gahuza intara 5 za Tshopo, Ituri, Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo na Maniema, yatewe muri yombi kuwa 19 Nzeri. Akekwaho ko yagiranye ibiganiro n'abasirikare bo mu kindi gihugu ngabe yafashe umutwe wa M23 kwinjira mu mujyi wa Goma. Niho hashingirwa icyaha cyo gukorana n'umwanzi n'ubugambanyi. Kuva umutwe wa M23 wakubura imirwano, ubutegetsi bwa RDC ntibuhema gushinja u Rwanda kuwushyigikira yaba kuwuha abarwanyi n'intwaro. Ibiregwa Jean Philemon Yavu hari abasanga bitangaje cyane, bakibaza niba ari we muyobozi wenyine wa RDC ugiranye ibiganiro n'abayobozi bo mu bindi bihugu. Umwe mu bo mu nzego z'umutekano za RDC yahamije ko kuva mu mwaka wa 2019 kugeza mu mwaka wa 2021 hagati Perezida Tshisekedi ubwo yavuganaga mu buryo butaziguye n'umuyobozi wa M23 Sultan Makenga kuri telefone. Gutabwa muri yombi gutunguranye kwa Jean Philemon Yavu bishingiye ahanini ku kibazo cy'ingutu kiri muri FARDC. Abasirikare bakuru bamaze gucikamo ibice bibiri bihanganye. Ku ruhande rumwe hari abari kuri Perezida Tshisekedi, abandi bari ku ruhande rwatsimbaraye kuri Joseph Kabila rurimo Jean Philemon Yavu. Aya makuru tuyakomereza mu gihugu cya Kenya, aho ibikorwa by'ubutabazi byatumye umwana umwe atabarwa avanwa mu bisigazwa by'inzu y'amagorofa 6 nyuma y'aho ihirimirwa hagati muri Kenya. Uretse uwo mwana kandi benshi babashije gukurwamo ari bazima nyuma yo kugwa kw'inyubako bari barimo iherereye ku gace ka Kiambu, nk'uko byatangajwe na guverineri w'aka karere Kimani Wamatangi. Icyakora yavuze ko bikekwa ko hari abashobora gupfa bazize ibikomere. Impamvu yatumye iyo nzu ihirima ntiziramenyekana, ariko bavuga ko yari icyubakwa. Abatangabuhamya babwiye BBC ko yagwiriye indi nzu byari byegeranye, kandi ko bikekwa ko hakiri abantu bapfukiranwe n'ibisigazwa by'ibikoresho by'ubwubatsi batarabasha gukurwamo. Naho mu gihugu cya Uganda, Yoweri Museveni aherutse kwifatira ku gahanga inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, avuga ko igizwe n'abirasi, abana batazi ubwenge badashaka ko igihugu cye gitera imbere. Intandaro yabaye umwanzuro inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi iherutse gutora isaba Uganda, Tanzania, sosiyete y'Abafaransa Total Energy n'ikigo cy'Abashinwa China National Offshore Oil Corporation guhagarika umushinga batangiyeho gucukura no kohereza mu mahanga peteroli yavumbuwe mu burengerazuba bwa Uganda. Inteko y'Uburayi yavuze ko uwo mushinga uzashyira isi mu kaga kuko uzangiza ibidukikije byinshi ndetse ukabangamira uburenganzira bw'abaturage bazimurwa ku ngufu. Iyo nteko ntiyahagurukiye aho, yatumije umuyobozi wa sosiyete Total Energy ngo yisobanure ku buryo bemera kwinjira mu mushinga ugamije gushyira isi mu kaga. Uganda ntiyari indimi ku gusubiza inteko kuri uyu mushinga wayo ubarirwa agaciro ka miliyari 10 z'amadolari, ni ukuvuga agaciro kangana hafi 1/3 cy'ubutunzi bwose Uganda ifite. Ubwo yatangizaga inama ya 7 yiga ku iterambere ry'ubucukuzi bwa gaze na peteroli izwi nka Uganda International Oil Gas Summit 2022, Museveni yifashishije imvugo ikakaye asubiza abadepite ba European Union bashaka kwitambika uwo mushinga. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kandi tuyakomereza mu Rwanda, aho nyuma y'uko umwaka w'amashuri 2022-2023 utangiye, hari bamwe mu banyeshuri bari kuvuga ko bari kwirukanwa kubera ko bari gusabwa kwishyura amafaranga menshi n'ibikoresho bitandukanye. Kuri uyu wa mbere ubwo amasomo yatangiraga, y'umwaka w'amashuri 2022-2023 watangiraga kuva mu biga mu y'incuke kugeza mu yisumbuye, ni nabwo bamwe mu banyeshuri bageze mu bigo bigamo. Abo twaganiriye bamwe bishimiye uburyo umwaka watangiye, ibintu byarahindutse ku buryo bishyuraga amafaranga y'ishuri atandukanye n'ayo bishyuraga ubushize, kuko ahenshi bishyuraga y'umurengera hakiyongeraho n'ayo kwaka mu buryo budasobanutse. Ni nyuma y'uko Minisiteri y'Uburezi iherutse gutangaza ko ibigo by'amashuri ya leta cyangwa biga muri gahunda ya leta bagomba kwishyura amafaranga angana bitewe n'icyiciro wigamo, hagira igikenerwa kidasanzwe kikumvikanwaho hagati y'ababyeyi, ubuyobozi bw'ishuri ndetse n'izindi nzego zifite aho zihurira n'uburezi. Abayobora ibigo by'amashuri babujijwe kugira ibyemezo bafata
bifitanye isano n'amafaranga y'ishuri batagishije inama Minisiteri y'Uburezi. Naho muri Tanzania, Kiliziya Gatolika yo muri Tanzania yatangaje ko yafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo Padiri Sostene Bahati Soka ukurikiranyweho ibyaha byo gusambanya abana b'abahungu. Muri iki cyumweru nibwo Diocese Moshi yakuye umupadiri ku rutonde rw'abasaserdoti bayivukamo ndetse n'ifoto ye ihita ihanagurwa ku rubuga rw'iyi Diocese. Kuwa gatatu tariki ya 28 Nzeri 2022, umunyamabanga mukuru w'inama y'abasenyeri muri Tanzania yabwiye ikinyamakuru Mwana Inchi ko uyu mupadiri yahagaritswe. Uyu mupadiri yatawe muri yombi kuwa 20 Nzeri 2022. Bivugwa ko abana b'abahungu 10 uyu mupadiri yasambanyije, 9 muri bo biga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, mu gihe umwe yiga mu mwaka wa 1 w'amashuri yisumbuye. Bose bahuye n'uyu mupadiri ubwo bigiraga amasakramentu yo guhabwa Eucharistia no gukomezwa. Amakuru dukesha The Citizen avuga ko Padiri Soka yamaraga gusambanya aba bana yabahaga amashiringi ya Tanzania ari hagati y'3,000 n'ibihumbi 5. Padiri Soka yatawe muri yombi nyuma y'igitutu cy'abaturage bo muri Moshi bavugaga ko akingirwa ikibaba n'ubuyobozi kandi agiye kubamarira abana. Amakuru y'ingenzi avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyasoreze mu gihugu cy'u Burundi, aho ingabo z'u Burundi zisanzwe ziherereye muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo guhashya imitwe yitwaje intwaro. Byari byavuzwe ko zitagera muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko ubu biravugwa ko zaba ziri gukorana bya hafi n'ubuyobozi bwa FRDC ngo bwabasabye ko babafasha guhangana na M23 no kubohoza umujyi wa Bunagana. Aya makuru mwari mwayateguriwe na Kavayari Biteke, aho ubundi mukomeza mukurikirana urubuga ahangaha n'Imana irinde.